Mutino wiragwo nduri njamba na urutaga mundu riri maya nimo matigari ma ngari ya matatu o undu umwe na kibikibi iria kurerikana niyo iracungireirie mutino uyu. Mutino uria uratigire andu 8 makuite hau guku angiana marathie na mbere na kuhonia nguraro thibitari-ini wa Webuye. Mareyoneire mutino uyu maugite urahanikire hindi iria matatu iria iraumaga guku mucii wa Nairobi yerekeire Bungoma irageragia kweherera kibikibi iria irakuite andu atatu, kuria ndereba wa matatu ino arateire mwerekera na kuguthana kiongo gwa kiongo na tirere ino iria iraumaga Maraba yerekeire Naikuru. Kuona hii gari mzuri, alitaka kuepa na akaepa akafaulu. Aliepa akafika katikati na dereva ka lose control. Wakati lose control akasema aidha huyu mtu nisimuue, nisimkonge, nipitie kando. Wakati kupitia kando na mtu wa Nissan naye pia alikuwa na yeye hesabu tena kurudia kando. Dereva wa kibikibi na andu angiere aria arakuite marakuire hau guku angi 5 aria marari ngari-ini ino ya matatu onao marakua hau. Driver alikuwa bado akai. Huyo driver huyo mimi namjua mwenyewe. Kama angesaidiwa angetoka. Lakini huyo driver alikufa kama mimi naona na macho. Kwa sababu kiti imemfinya, mguu imebaki kwa hii gearbox imefinya miguu. Hakuna mtu anamsaidia. Ana aria marahonokire mutino-ini uyu no marathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini nene wa Webuye thutha wa kugurara uru. Gukiri uguo aikari ni mameneirie munene wa borithi Hilary Mutyambai ni undu wa ikinya riake ria gwathana nyambo cieherio barabara-ini itiganite, makiuga ikinya riri ni riguthie na mbere na gucungiriria mitino kuingiha. Ribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.